Abusiafoɔ Appiah biblical ade abufu hababe reply rebel usubepa ene eye nasofo mpanimfo no after say omode eye court ebe threaten no say onim na obekeka eye nsem bi ede rebel usubepa ede ne din kodidi maame Ng3g3 ene Natina tema anhwe ya omachi no ede nakwa kogina court no ono so ede ne reply aba it is a punchlines ono so abetoto ene warning na ono so ede ama eye rebel usubepa no abusua enyasem keto akra ano edin na ensem na nkasa de ebebo ede ewuram but make sure also be me subscribe button no na onya eyebe na ewonche like video no so na bibia enya kama pa yes eye Appiah biblical echirima onsuro bia de be odo de ono the man who doesn't fear sakate don doesn't fear dwarf na chese onsuro bia yes Appiah biblical say ono so e woni revel subepa say next time ono so benya ne court case and so benya ne arrest bia o person arrest obi no onchi ne ho emfrim obenya police case bia na se court case bia no revel subepa enchi ne ho mfimenya sa Jumo de be di review subempa no enye asem keto akra ni na no after say a review subempa asori impenifo ebegina a review subempa sorry them catch Appiah biblical say onja review subempa dina or the edidi maame Ng3g3 ene Natina tem no na just £2,000 and semi obeka say review subempa etua Natina ne maame Ng3g3 £2,000 every month no ni na no mo Appiah biblical warning say onim no babonti ebe reply omo a omo de no ebe kokugina court ampeni ampa Appiah biblical and I feed or didn't reply Appiah just watch on reply no say or be reply on the number court no or babonti ababe reply ama wono so crampo ama a year warning kese pa e de ama a year asofo mpanimfo no so mo fan koma review subempa se onyane nsema review subempa entwi ne din emfim na wontwe ne ho emfim sanso so ana pese review subempa ene na asofo mpanimfo no e de ne din abigina ye omasori dem abo ne din de bira da na chese Appiah biblical nsema abetoto e de ama ne review subempa no si court ne de onsuro omokoto no sazo so ana watutu bi edi amane maame Ng3g3 ene Natina punchlines over punchlines abusua enyasem ketwa yanko ne nkonkuti ensemu na yeba yebeto aso Natina woni Ng3g3 Moyɛ Nkωasiafoɔ Natina woni Ng3g3 nyansa enhede ni mutirim Moyɛ nkrofo bia I can't think far about you Natina and Ng3g3 na me pese me kama mote asese me enra akra be ye video enra me video ambaba ye ne enra no me katsere mo se sofo Isaac Osubempa onsoma me ena ommo me pa enka se me kana asem emfama no na sofo Isaac Osubempa kra no wono me osofo Appiah biblical ontumi mfrɛ me ensoma me emmo me pa me danyame asese enne confirmation ni baaye because na nkrofo say akobi efe ni good man omu nyina say sofo Osubempa bo me pa sofo Osubempa ma me sika na Appiah de wagimi onim nyansa to re de wonya kakra bi to ne botomu a na wasate jimi eya me de eya me ne je say eya Reverend Dr. Isaac Osubempa woni na sofo no o ma samiti ene dai ama wiase nyina hu say won soma me na won mo me pa and I want to say I thank God for that. And I am happy and very impressed for the press conference in the church auditorium this day called Sunday and on the 13th of October 2024. What a breaking news. What a grudgeable breaking news. Na menam na metete na matese nkofo bi adi agye omubo sese Reverend Dr. Isaac Osubempa wonne na sofo a make disclaimer on Appiah biblical enti sese dia Appiah biblical na no akatum a ontumi masosia ene ne media emekasa na metete ya no na me say wo mo kekasa no adai omunimia na say a whole man biblical this disclaimer betumi aka mema no atum e wo media no so say me be kasa e de ne besie se me be kasa de ne beba mutie de ye me din na da me so no e me say enipa hwe dan ti din ase me say ye from the man who doesn't fear sakate and the don and who doesn't fear dwarfs. You don't know the know what you say
The man who doesn't fear sakate don ekasa. Minsrobia. Reverend Owusu Bempa nim say me Appiah biblical minsro no. Na sofo ni nyina nim say minsro no. But abusia muntie ne ye me be kasem bi wa. Wo mun nim pa say me Appiah biblical. Eno nti na me tetete ye say sofo ne kasa no. Wo say wo de ye nim say wo beba ba be maye muaye. Ai mo ba gimuaye enanwumere yi. Emuaye no de me de bremu fefefe. Emuaye no amede ba. They are taking you to court. Hey, Omufame court. I am ready. Hey, me see, Omufame court. Me Appiah biblical. Me name lawyers. You be court. We don't fear who te. We don't fear who te. Na me se me wo enkomo bi me wo asem bi ka kire mo ene anwumere yi. Me baba kam asem concerning yen ya papa ya de nyina ye nation prophet Isaac Owusu Bempa wona na sofo no omo disclaimer no omo de baaye no omo press conference no omo de baaye no kwame amo woni doctor mo te say kwame amo oya babofra doctor oya babofra omo nyina ya menkura me di sofo omo nyina ya mofra nketenkete kwame amo afra na wo sua radio presenting work omo nyina ya memofra eni die na omo de kasa aye no asama omo kaage no muntie de abusia omo ani di atem asama omo kaage no omo ani atem na me asama omo kaage no I am very impressed many papa because eda wanted say sofo Owusu Bempa ma mimi sika se be mekasa emfama no se be mekasa emedi Natina any Ng3g3 atem. That is what they were saying outside inti enna omo be ma sa press conference no. I was very impressed. Na busia muntie de ye asem biara sofo Owusu Bempa edi janem kura no se omo meka no Appiah biblical me anwumere me ka kire obi bia se masom I masom se kwafo we se be wisu me aye scapegoat asoliatia Owusu Bempa ama yakase Appiah nti na ye soliatia Owusu Bempa dia me say ene asema sofo Owusu Bempa de baaye no masom maso asem ni mu obi anyusu me mfa nkwankwa ye scapegoat scapegoat asem no masom enti kwame amo woni doctor mo nsem na papa de soma amo no mo mfa muaye nkoma ne se biblical mo ka sem ayampa eheda ne amaba be mamuaye mi muaye amede mamunie mi muaye ne se asem no a papa de baaye no eye no kura sofo Owusu Bempa onsoma me omo me pa on frame me kan che me se me ka na asema no ena nya me ena me ka sofo Owusu Bempa asema no me de me konya me information e wa abontene ena me de me information be gu adwaman so and I thank God say ene masamiti e wa sori dem ho enti a chew pa mo pa ye no se mo pa ma chew mo sere me no me se masom wase kwabra shata wase you the fear face me yesi me misro bibi minsro she but minim dia me ye na minim dia meka me say asem no masom twetwe enye we na esi ye nti na Appiah biblical me be di sofo Owusu Bempa atem na omonya no dabi enye we say na ba ye nti na me be di sofo Owusu Bempa atem na omonya no dabi da enti so obi be ka say I the fear face you I know the fear face you me se masom na se keka court nko sa de konkon dia enka I am not afraid one bit because of Owusu Bempa kura no onu amu kura no nim say me se me ka se be de court a oni gina bia asama wo de be to me ne IGP so no se ka me ka se me tam of Owusu Bempa e de kwa gina court e wo ensama wo de be to me ne IGP so a enne enokura no abedadwa ama bra Jesus e de nokura betu dwa enka so Owusu Bempa enko oni gina bia but me se papa no min di na tam bio and I am not going to open the door bio e man kofo e medi Reverend Owusu Bempa atembim Ghana de nyame de ma ye no ade wa de wo se ya ne se e wo se nyema bi na entoto ye nyema bi na nkoye a e wo se ye boa no e ma ne tibiri ne ma tototo ye na kire ye ka difu a me da bia meka oponto kwa me ne wo nyina no da bia meka say that guy is a genuine man of God because me hu several times e wo me vision me timi nim say we a man of God intino Reverend Owusu Bempa
me pese me kana na nwumire ema wote ase se ade bia o say Appiah I have respected you pa. Oh yes. Enti baba ozu bempa me megina we say so ema to bomb me megina we say so ema didi watam me megina we say so ema kasa mfantia nenka me obi kapa but me ya ayi epono ye bebie ama Nkωasiafoɔ bi te sɛ Ng3g3 Natina agimifoɔ we mienu emedidi watam say because of Appiah biblical anti because Ng3g3 Natina no omo yɛ Nkωasiafoɔ and you know say tamaro mu defend the plan me Appiah na me attack wo mo na me come adwenkyere wo mo I am not afraid of them omo yɛ Nkωasiafoɔ omo yɛ agimifoɔ ɛna omo gu social media no so omo agimi ate omo yɛ ntwamoa omo nim nyansa na momuno mimi nyina wo ma asem na omo ya ne omo kan ne so emedi diwo sofo wo su bempa atem dabi da say sofo wo su bempa be ma disclaimer en ntimi bu afu timi be ke kama adwa sofo wo su bempa no sir nevertheless I will never do that enti abusuafo me Natina mo dia omo pa ne say Appiah biblika wote say papa na kasa asem no na nka ba be so camera gidi na me di level wo su bempa en na sofo na atem he emma ne sada Kwame amo o hote saying Kwame te on kanche o papa me na tia no Kwame amo o papa biblika minie wa wonim se me ye wagya na wo so wonim se wo ye me ba obedi sofo kete Kwame amo ni nyina na egdam nsem Kwame we na wo ye radio presenter me amini Kwame enti Kwame ye careful ati na hwe ho yi papa no mo hwe no so yi mo nya careful na mo hwe papa no so yi ene se de osi kasa no wo se Appiah biblika na de we osi kasa no wan to bomb bia Kwame nyansasam na wakan no na asam akan nya so no kure woni doctor no kure se sofo su bempa on so mame se sofo su bempa so mame a you know me say I would say it me mfa ho me nso hwi o me kama asama me nso bia but mimi na menya me information na me de pesa be catch tiefo nya mo ya ti ase ne say sofo su bempa soma Kwame amo ene doctor baaye no wan ka sika asemo 2,000 pounds na asemo no enya no de baaye o wo say sofo Appiah enyam na me be kana asema ma no ti mo de mama yemmo na yentie ensam no de baaye no e fa sofo Appiah mama yemmo na yentie e bia na me twa atoro enti mama yemmo na yentie se papa me ka se eka 2,000 pounds no wasema aye beti about and when you for was afimune asofuku se and then the office of Apostle Dr. Isaac Owusu-Bempah and aye papa Apostle Dr. Isaac Owusu-Bempah na tena ye please we dissociate ourselves from that gentleman's statements Appiah biblical dia wo ka bia no nobody has spoken to you. Nobody has touched you. And say it in English. We have not mandated you to speak on our behalf. Assignment. Neither have we given you an authority or an assignment to speak on our behalf. Please, Ng3g3 Natina and all the other people, they are all part of us and they are our brothers and sisters. We are not fighting against each other again. And so please, stop saying what you are saying. Papa has not spoken to you. I know you will come and respond. If you come and respond, the leadership of the munya eno ahon dem bese meti ahon me kotia ahon ade abufo ba nti ahon me bese meti ahon dem me kotie hon a ijabe so cause mo papa no kwa no wonde me ka court me meti agane so nti se mo ko kam ko fa hon ba ijare beso enti no me pese ijare beso enti ma me fa hon nche friji mu ansa enti sa ehon de base pe ijare beso he mo nim se me biblical mo de hon ba ijare beso haish mama next time no mo be wisu disclaimer me ka kire mo won ya ne ba mo ane se next time mo be wisu disclaimer bi ma mfa the word
se yete se waka bi mu a ene be court Kwame amo one de mema warning one doctor no next time se muti bi biem na mba ma disclaimer na mu ko fa court sam the court sam be unu mia bo mama ebe tiafa so na me so me mpene saa me mpese ebe tiafa so man Nkωasiafoɔ we abedi matem na o maka se Appiah ene kofa bae da bi enu nti ena me se masam na me de bae no masom na eya no kura so pefe se enura kra no me ye video me kan what you say me ye video me kan enura me ye video enura me kan me see sofo osu bempa onsoma me ena won fa fon enfre me but me na me kuta me information Natina kwasiampa nyini kura no won ankasa de beto so se wate se papa no aka ewo ni new audio bi mu nti asema me de ba ye no na nya atorosem ena ye sebe enkontompori nda brabasem na emomu no ensem na omo kasa papa na soma me no me ene o masamiti no me kura mani age enti good man kwasiampa nyini good man na wote enkra kuma asa bontere so no wo de twen me na wo won ba bia me do begina no me package kama say na wate sofo usu bempa e de ninsem ahye na sofo na no say ya me kan kire Appiah biblika say on soma me ene o ka say me nka na asema no saa susu na me susu me fa saa kwa we say so na maka kire mo Kwame amo ene doctor mo kan kire sofo usu bempa say me nsoma no say fina konfara no to ma asemu bio me susu me mamu disclaimer say me kokko ya me case na wade ne ho betwitwiri case ni mu na wade ne ho ball case ni mu no mon kanche sofo usu bempa say mimi see e fina kro me suma no menini ni asem mindi na tem men kasa ntia no na emo mon kanche ne say me suma no hwe no wa momi diri wo na asori ho bio hwe da wa momi diri e wo na asori ho bio na next time se me kwaya ma arrest na wade ne ho twitwimu bia mu a wone mi benya problem ti mun fa sa asem no nkoma no mo see de obeka ye ne mate na onkai se wode asem atome ne IGP so wode asem atome ne IGP so e wa bra me Appiah na me nsoma no na me mfa phone kan kire ne se me ne IGP akwakoye meeting mun kan kire sofo osu bempa ma me Reverend Dr. Nation Prophet Isaac osu bempa mon kan kire ne se Appiah biblika me so me se bi su disclaimer ne bi liama no se me nsoma no me mfa phone so mfra no kan kire ne se me ne IGP akwakoye meeting se ye bepe wono no osu bempa akuno nti se si asa me frɛ no e wo court ana police station wo wadanse bi obetuma ba bedie se ampa se me se me ne IGP ekoye meeting se ba beku no enne Black Jesus e de sa asem no mu no kro nyina beto abonten nti o ene so e de na mo ka fa ho Kwame amo e de na mo so mo ka fa sa asem no ho nti asem no ba ya no masom nti me so me de no nyame ya doma Tuesday ana se Sunday mama me muaye se masom ana mo so nso nti me de menam ena metete papa usuro nti wa mu wa ntumi amekasa ni ma hu se usuro sofo usu bempa usuro ti ena wa ntumi amekasa no ena wode enkra no ekokoma won because usuro Appiah biblika me minim se sofo usu bempa me enkasa usuro me I know say sofo usu bempa usuro me ba papa me usuro me me usuro me Appiah biblika me hunye hu sa me pewasem enima bi na me no nya adwen abusua so ensam no ane akwakuti ade about mu se Appiah biblical nani abre ose ono de anya de usuro court sensem bia but ne de se de ono anya information na se o ma bi gina o ma so de me ka chen se ontwe revu usu bempa edin emfinenum no sanso so ono no so kire se omo enhwe na o ma mbo ne din ewo aye revu usu bempa so ho onya arrest bi opeso arrest obi a revu usu bempa entwe ne ho fa mfiri sansem no enya ade obetwe ede amommo kra ate se aya Appiah biblical so abekeka na adwen ate so chirima ti se punchlines over punchlines watutu bi so ede amane eye ma mengege
ene Natina ochim say nsem no bekan about £2,000 ene eye sika revo so bempa boy after say eye mama Ng3g3 Natina free UK bedu Ghana ni na no ochim say ni na eye no kore ono wanka ne ba bia say revo so bempa ene this information no ede ma no but ono de yokonya information if na bonten ba bi ene the information be gu ho aso ye twe ne kogina court na ebusa ne say hwan ene this information ma wa eho ane behwe say Appiah biblical betumi eyi nipa kono aba ana say obehwe amye de na kwakutuma eho ane behu sa ensemni na abusuya betumi akere wadwen ewo comment section ho aso for mpanifo na mo revo su bempa sorry dem de Appiah biblical say hwe no wama me kasa ana wama me reply omo na oba be reply a court ebisu ntinsi Appiah biblical ba be kasa yidie na si ye hwe nim say acha ekwa bebe next week the next year say court insense bi start airport pe ba cheseni nanom ebe Appiah biblical versus eye review su bempa edna sofo impanifo no na chese enya asem keto kra abusunya Natina ene ma Ng3g3 ana wutumu se Appiah biblical abetutu bi ede amane omo by this time the omo oso omani age se asore no atumi abekle omo ho ede afi Appiah biblical sense ma waka ede fa ono ma Ng3g3 ene Natina no nti ye hwe nim de omo so ede ebeba meso so be mi subscribe button no mi abona e won channel like video no so na bibia enye kama pa aha ana ebusuam video besi Nyankopon hwaw na afeso onyo kese se wo jembe na o ka me makraw